Pozdrav društvo, danas nastavljamo sa igranjem Total War Rome 2. Ovaj put igramo, to jest nastavljamo kampanju sa Makedoncima. Tamo gdje smo stali. Krenut ćemo odatle da vidimo gdje smo zastali. Šta je problem? Evo, ulazimo, znači load campaign. Vidite ono što sam pričao, autosave, samo 2 autosave imaju za legendarnu spartansku kampanju. Vidimo, to je Makedonci, 23. put izdavlje to u pitanju. Što Volko treba da uđe, vjerovatno nisam odavno igrao u kampanju, traži vjerovatno snimene fajlove. Ali evo ga, pri kraju je. I to je to, evo ušli smo. Da vidimo sada gdje smo stali, vidimo vama je vojska nas iskrcala u malu oaziju. Vidimo gore šta je bilo. Aj momci, ako možete da se vratite u grad, da probate grad odbranite, vi isto da se vraćate u gradić. Vidimo kakvi su diplomatski odnosi s ovima gore. U ratku smo, možda želite izmirje, želi, odlično. Možda žele da trguju, ne žele da trguju. Šteta. Evo, pustit ćemo potez. Sada vidimo što se dešava sa drugim fakcijama, znači evo vidimo da smo na dobrom putu. Stali smo ekonomski na noge, dobijamo 5000 po putezu, nije mnogo, ali u velikim gradovima, to jest u velikoj većini gradova naših prave se već neke zgrade, istraživat ćemo nove ove tehnologije koje će nam davati dodatne bonuse, tako da ekonomija bi trebala samo još više da raste i da bude još stabilnija i bolja. Da možemo da finansiramo još veću, jaču i opremljeniju vojsku. Potez se završio. Vidimo neke ptičice lete. Sad sekunda da nešto provjerim ovo ja.
Evo me, našao sam, izvinjavam se. Moram se nešto da obavim brzinski. Vidim ovoga izaslanika, tamo gore imamo, može da vratit ćemo ga vamo kod našeg grada i tu ćemo ga staviti da daje bonus našem tom području. Da vidimo šta možemo još da imamo, to je to, napravila se luka. Odlično, da imamo vamo. Rodos imamo sve. Logično je da ćemo da napadnemo ovaj Efesus, da imamo samo kako su oni da li žele, koji su im saveznici, ko su im neprijatelji. Mi nismo u ratu sa njima. Još. Vidimo vamo imaju i tu prijatelji mogli lako da im dođu pomoći. Da imamo vamo šta mogli da napravimo. Možda neki hram, možda nešto za ekonomiju. Da imamo vamo šta imamo. Oho, vidimo imamo Royal Peltisce, možemo napraviti flot, to ćemo posle napraviti. U svakom slučaju, samo da provjerim da li je sve u redu u svim gradovima, vidio sam da je ok. Malo ćemo još sačekati da skupimo para, da mogu malo više da trošimo. Enemy wounded. Now again to Scott acting your interest, they were wounded trying to escape. Jedu to, ajmo da imamo vam dalje šta ćemo. Imam ovu veliku vojsku, ali ne dovoljno veliku da mogu da napadne gore ove varvare. Jedino možda ove varvare možemo da napadne, da imamo kakvi smo sa njima, kakvim su odnosima. Da imamo ko su im saveznici, nikoga u ratu su, imamo ovi kakvi su. U suštini, mogli bi da napadnemo sa neke dvije vojske, možda ove vidimo ovdje stoji na granici, zazivajemo samo da zvezuje. Ovima sam prešao preko teritorije, nema veze. Ajde momci malo priđi. Ti priđi tamo, kao sam rekao, ti probaj da priđeš tu. Tamo. Ti ćeš tamo za 2 poteza, ja mislim doći. Vidimo šta li imaju. Vidimo šta mi istražujemo. Dobro za ekonomiju, odlično, to nam treba. Još nema ovo istraženo, ovo kad istraženo bit će elitne jedinice makedonske. Ćemo već da pravimo. Puštam potez, malo para da se skupi opet.
Natural Causes, Admiral mi je odapeo papke, izgleda. Do nothing, counter the rumors. Oj, bože, counter the rumors, 13.000 smo sada izgubili samo to što smo trudili da odbranimo naše nasljednike. Ali nema veze, te para će se sada skupiti. Ajde, prelaziti ovamo. Pet poteza, da imamo šta možemo još. Dobro, odlično. Možemo i to da uradimo. Dobro. I ovo je 22 poteza, znači treba će baš dosta vremena da prođe da bi mi uspjeli da pravimo elitne jedinice. Kada dođemo više u tu situaciju, mislim da će već dobra većina mape da bude pod našom kontrolom. Hajde probaj ti malo da se treniraš na ovima. Show of Force, tu 84% ima šansi da uspjeneš. Successful, uspije se svaka čast i probaj da Assault Patrol. 70% aj nadam se ćeš i ti da uspiješ. Uspiješ, nizu uspije. Smotani. Velike šanse su bile u tvojoj koristi i opet nisu uspjeli šta da ti radi. Da vidimo ovamo, ova vojska. Ovo može u ovom putu što da stigne. Veoma zanimljivo. Da li razmišljam da li da izgradim flotu ili da izgradim jednu vojsku. Probat ću, evo sa flotom ću probati da odbranim more, to je odbranim ova dva grada što imam na moru, vidite što sam sve napravio. Probat ću tako da odbranim u slučaju da oni se povuku iz ovih gradova i da krenu da izađu na more, da mi probaju napasti Rutos tako da mi je mnogo veće vjerojatnoće i mnogo će mi lakše biti da odbranim te gradove uz pomoć makar male flote, da ih odvlači ili možda čak da ih dobijam i na moru, jer su ovi brodovi mnogo bolji u poređenju sa njihovim brodovima za transportom, nemaju nikakve šanse, znači protiv nas. Specijalnih brodova koji su pravili, možemo da ih razbijamo tako i sa strane i nešto ne možemo da radimo. Tako da, ako budu krenuli, mi ćemo pokušati da odbranimo se flotom. Noble Death. Opet je neko otegao papke. Došli smo u to doba da nam generali postaju sve stariji i da je logično da završavaju svoju generalsku karijeru i životnu. Probaj ti da priđeš na našu stranu, malo ćemo prvo da potkupimo, pošto vidimo da druge familije imaju više utjecaja nego moja familija, tako da to nije nimalo dobro. Ali nadam se da će da... Ajde ti probaj da se oženiš. Ajmo momčadija ovamo, vi prelazite, probat ćemo i sa sjevera i sa juga totalno da uništimo ovu Galsku konfederaciju. Neće znati šta ih je snašlo, još pogotovo nismo u ratu sa njima, ali već smo dovoljno narušili odnose time što smo poslali vojsku na njihovo kopno i time vi dodatno narušavate odnose između dvije zemalje, ako uopšte niste u ratu i ako nemate ni zajedničkih neprijatelja, ni prijatelja, nemate ništa, samo dovoljno ako pređete preko njihove teritorije, vrlo su osjetljivi i odmah tu se narušavaju odnosi. Tako da oni mene trenutno ne vole, možda i slute da se sprema neki rat ili nešto. Možda slute da ih sprema neki napad. Evo, traže primirje, ne znam, kad sam bio u ratu s vama da će pare, može pare uvijek.
cover da sas. Ima load adoption. Wow. Stođa ova neki izdašava, totalno mrsko da gledam što se sve zbiva. Da imamo šta je ovo. Znači napravili smo neke nove zgrade. Da vidimo ovamo. Momčadija je... Da im može ovaj da priđe ovamo, da priđe bliže. Priđi. I ti ćeš da vršiš offset. Ajde, objavit ćemo rad. Žao mi je ovu novu sa odlikom, baš mi. Ovo su velike šanse za mene, nema ošte potrebe da vodim tu bitku na bojnom polju. Kao što znate i samo da vodim guste partije na bojnom polju, a to je čisto da nešto izvući ovako. Ta su velike šanse na tome, nema potrebe. Evo, osvojio sam jedan grad veliki, drugi grad je dole na jugu, se sprema da padne pod moju kontrolu. Samo dole da vidimo da napravimo u Nikomediji sve što nam treba. Ovamo je ovdje ćemo to pravo da zauzmemo. Tako. Rad je pao i ovaj. Vidim, imao smo blagu pomoć ovdje sad, nisam ni znao da će oni da nam pomogu, ali pomogu su nam. Hvala im u svakom slučaju. Da li ću moj sada zauzmeti Pergamon? Tri grada sam zauzeo u ovom jednom putu, znači savršeno je prošlo za nas. Pogotovo što su mi ova Galska konfederacija predstavlja veliku prijetnju i veliku opasnost. Evo vidite, sada mogu bez problema da... Odlično, nema više para znači, za ovaj potez. Ali nije moglo bolje proći. I širom su mi otvorena vrata, tu su 3 armije, spreme su da dalje širimo prema se istoku. Da imamo šta, evo imamo generale neki koji nismo opredijeli, da imamo tu šta ima normalno spearman i soldier. Da imamo ovdje šta ćemo wounding enemy, armor full units. To i da imamo ovdje šta ćemo isto commander i morale i to je to. Imamo za jednu cijelu provinciju možemo da izdamo edikt, tada ovdje imamo edikt, tax harvesting ćemo staviti i uživamo u životu. Ovi edikt veoma dobro dođu na početku, jer pogotovo ako se mučite malo sa ekonomijom, a vi ste ta neka fakcija koja je ovako imaju neke dobre građevine za poboljšavanje zadovoljstva građana, ili tipa ako ste Makedonci držite kontrolu Makedonije od početka, logično da tu neće vladati neko nezadovoljstvo. Sada postoji malo caka kako da bolje dođete do ekonomske situacije, tako što ćete u toj provinciji cijelo da pravite logično te neke ekonomske isplative zgrade i kada osvojite cijelu provinciju onda samo stavite tu provinciju na taks, da veću taksu plaćaju i odmah vam skoči prihodi od te provincije, skoči vam prihodi uopšteno. Tako da možete bez nekih većih problema da iskoristite na maksimali te mogućnosti, a nezadovoljstvo vam ne predstavlja problem. Jedino ide ono bread and games, ide kada vam vlada veliko nezadovoljstvo po gradovima, pa malo da povećate ujedno i hrana, malo da povećate i zadovoljstvo, ali tax harvesting je za sada ubjedljivo na početku, prvobitnim gradovima, bez problema možete to da odradite. Vidimo, vamo, ne znam da li da napravim ovdje prije koji kemp, zato što tamo imam na Rodosu. Ovo ćemo da uništimo. Tu malo više treba malo da se poradi na ovim građevinama, jer nisam bio u stanju da u prošlom potezu nešto tu uradim vezano za njih. Ovamo vidimo, imamo i dalje, možemo da pravimo u Atini isto za ekonomiju, ali nemam trenutno para, malo ću sačekati sa parama, ne da trošim tako nehotice.
čisto ako provjeravam gradove da vidimo šta se tu nalazi, da li mi prijeti neka opasnost. I da imam tu za 9 poteza, odlično, imam tu za brodove, to će mi biti velikog značaja, ali trenutno mislim da mi je najbolje da istražim tamo za opsadu, jer time ću da se bavim i postoji mogućnost da će neko mene da drži pod opsadom, tako da će moći moje jedinice mnogo više da izdrže pod opsadom. Nivo Peace Treaty, hoće da mi plati, hoće mir. To je vrlo zanimljiva ponuda, jer prihvatit ćemo, ajde. I make the offer of peace. Svi evo, hoće i oni mir. Hajde, prihvatit ćemo sa svima mir. Ali logično, kada dođe dan, platit će svi. Nema mira, samo juriš, samo naprijed. Možda čak i u ovom potezu, samo da se obnovi ovako ekonomski dignitary izaslanika nekog da istražim. Evo vidite. Tu su mi se napravile građevine. Pit mine, ovako malo za ekonomiju. Amfiteatar za zadovoljstvo i ekonomiju. Malo daje samo da obnovim ove gradove, da mi se smanji nezadovoljstvo i da malo napravim određene građevine koje će mi davati veće bonuse i mogu opet da krenem prema istoku. Da se širi. Izvinjavam se ako na malim prekidima, ali u nekim sam velikim obavezama, tako da pokušavam sve ujedno da stignem da snimim ovaj video, tako da ako nekad zastanem, znate da sam tu samo nešto gledam, to se pretražujem. Pa u Nikomediji nisam ništa napravio, dobro će biti da napravimo ovu luku i normalno Agoru i vamo za akvadukt, za vodu, za populaciju i za ujedno razne dobrobiti. Da vidimo vama šta imamo, imamo samo 3000 para. Da vidimo ovo što imamo u sport. Vidimo da se pravi sve. Da imamo šta bismo mogli. Ništa, nema para se više, to je to za ovaj potez. Pustit ćemo da teče svojim tokom malo da se koje građevine naprave, malo da legne para u kasu.
Opet ovi. Counter the rumors, dok li ću više da ih vadim ja iz neprijatnih situacija, ne znam ni sam. Ali eto, trudim se da pomognem svim mojim ovim članovima familije i porodice. Ti ćeš tamo. Stvar, ti ćeš dole. Ti ćeš da pomogneš. Ti ćeš vamo. Vamo ćeš ti da ideš. Jedna vojska bi trebala ide vamo na Sinop, a druga dole na Ankaru. Pređeš malo, ne može. Vidite, ovako trebate igrati. Dok još imate vi inicijativu u svojim rukama, dok imate vojsku, dok imate ekonomiju, treba samo izvršiti juriš. Vidite kako 3 velike vojske, to jest 4 velike vojske jurišaju, napadaju. Šta je ovo? Merija me napada. Fucking unbelievable. Pa, po svemu sudeći, ovaj grad bi trebao da padne u neprijateljske ruke, ali pružit ćemo im žestok otpor, iako imaju veliku vojsku, veću, jaču vojsku nego mi što imamo. Pružit ćemo otpor, ne treba se tako lako ne predavati. Što ih više poubijamo, manje će ih biti kad budemo vraćali grad u svoje ruke. Možda u budućnosti treba malo da razmislim tu da bude u garnizonu jedna velika flota, zato što preko Crnog mora mogu lako tako da vrše razne upade, razne fakcije što su oko Crnog mora. Tako da tu bi jedna flota mogla lako da ih rastjera, možda čak i tu da se proširim sa flotom, vidjet ćemo i sami šta će da bude. Ajmo ih tamo, znači s one strane dolaze. Nemam ovdje, mislim, nije mi garnizon ništa poseban, vidite imam čak 2 grupe seljaka, oni su ni za šta. Čisto da stoji to kao da su u garnizonu. Pajkeri su jedine jedinice koje vrijede nešto ovdje. A miliša hopajti. Tu i tamo, mogu da se izbore sa nekim njihovim jedinicama, ali sa većinom nema nekih izgleda i nekih većih šanse. Ovdje ćemo praćkare, da postavimo jedne, ovdje ćemo druge praćkare. Pustit ćemo borbu, svi momci ćete da se iskrcate na... Ajmo i seljaci dolazite vam. Evo, iskrcao sam sve streljaške jedinice, ubacit ćemo ih u sredinu da mi daju podršku ili možda čak vamo da ih postavimo, da ih dočekujemo onako junački kada budu dolazili, da imaju oni dosta streljaša, ali već ako ćemo da ginemo ko ljudi, bolje ovako da ih lijepo dočekamo domaćinski kada budu dolazili sa brodovima, jednog po jednog da skidamo, da ih slabimo i tako će, mislim, mnogo veći učinak da imamo. Pogotovo što ovdje su njihovi hoplajti, ne znam nija šta, ne mogu da nam uzvrate paljbu. Vidio sam da imaju dosta streljaša u svojim jedinicama, ali oni nisu mi u prvim redovima, tako da... Naravno, sad ću moći malo šteti da nanesem, malo da ih zezam i ovako možete da radite i vi dosta štete. Kada se oni iskrcavaju da pucate po njima ili da pucate dok su na brodovima, i pošto imate dosta ovako brzih, lakih jedinica, možete oni da ganjaju vaše jedne, i kada ganjaju te jedne, oni će okrenuti leđa drugim jedinicama, tako sa drugim jedinicama da pokušate neke nerve da izvodite razne
Stvarno znaju nekada da bude, da preokrenu čak borbu, da nam pomogu da pobjede. Vidimo, momci pucaju, ali kao da ne pucaju. Previše oklopa imaju ovi hoplite, evo sada malo imaju više štete zato što se pripremaju da iskaču iz brodova. Ajde malo momci su. Velika većina nije čak imala šansu da puca ovdje, vidimo malo štete smo tu napravili. Ovdje je fokus maksimalno, pogledajte samo šta sam radio, šta rade streljaši. Stvarno znaju da prijatno iznenade nekada sa tom svojom štetom. U svakom slučaju ostavili smo ih ne previše, ali taman dovoljno. Dovoljno su učinili, mada možda treba još malo da ih ostavim, da ih rasporedim, da pucaju po njima, ali sada je kasno, vidimo, dolazi tu drugi brodov, dolazi podrška. Ovdje smo bili prije, ali ovdje smo baš izdominirali. Dosta jedinica su tu izgubili. Skoro samo istražaštva da poredamo ovamo iza, da mi mogu pružati veću podršku i da se spremimo za njihov nalet. Hades can wait. At your service. Advance at speed. Advance at speed. Evo, momčadi, rasporedite se to lijepo, da možete da pucate svi. U prvom redu su ih hoplajti. Dobro su oklopljeni oni, ali ja mislim da ne mogu da se izbore sa mojim pikemenima, da. Pikemeni mogu da ih zadržavaju. Baš da ih zadržavaju. Ja vidimo, idu mi sa leđa. Ajde momci, probajte vi da malo regulušete leđa. Pucajte vi slobodno, nema veze što su naši upali u... The men are wavering. Our men flee the field of battle. Ajde, pucajte po njih. This is a shameful display. Wow. Evo sada vidimo iskrcao se streljaši, niko pucaju meni sa Our men leđa. flee the field of battle. Moje This is a jedinice, shameful display. izgledi za pobjedu su mi nikakvi. Our general is under attack. Ajmo, pucajte, momčadio. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Katastrofa. To. Izgubili smo bitku. Imaju rat. Vidim šta će da uradi, da će da ga osvoje. Ili da ga totalno razore, opljačkaju.
Bolje je bilo da ga opljačkaju nego da ga osvoje. Osvojili su ga, evo vidim tamo njihove zastave. Pa ništa. Morat ću gledam da im se osvijetim za ove poteze. Šta je ovo, neki pobunjenici napadaju mene. Bižite molim šta sam došao vas da ganjam. Pa budala bog ti sam, jel vidite. Sad vas napada ove Galsku konfederaciju, ja sam došao kao pomoć Gali. Što je dobro, eto, pomogao sam da ubiju te robove, a ujedno robovi su nanijeli štetu njima. Tako da ujedno su robovi pomogli meni. Momčadija, vi ćete da se vraćate polako kući, vi ćete da se vraćate isto kući, vi ćete u ovaj grad. Ti ćeš dole, tipa. Ma objavit ćemo, da ima. Opet su saveznici ovi Kelti. Da li da, ma objavit ćemo, nemaš zezanci, samo ajmo idemo. To je to, bez problema sam uspio da dobijem. Tak sam sa flotom, samo i ono gore je bila nevojska podrška. Ovdje se izgubio jedne jedinice. Zauzet ćemo grad. Dobije rank novi. Admiral. Ti uđi u grad. Ovo nema potrebe, to ćemo uništimo i tu ćemo da napravimo ovo što smo izgubili. Da vidimo malo šta imamo. Ovdje možemo sada da stavimo, stavit ćemo Tax Harvesting, novi skill ima ovaj Admiral. Da ćemo mu staviti komande i and turn. Kraj poteza. Noble Death. Opet neki general, kao što sam vam i onda rekao, dolazi vrijeme njihovo za umiranje. Dolaze. Tu ćemo malo istražimo za farme. Evo tu se napravilo nešto, ovo Čadija može bez problema da stigne tamo i vi ćete vamo. Ajde. Tamo. Napani ih. Samo jedna vojska, nije druga. Ništa, vratit ćemo se. Ne treba. Što bi se podlikli životat? Zato što ću da ti se podlikli. I Marija, nema to veze. Dođi da vidiš kako sam poredala. Ti je novi rok sporedala. Se bavac sam. Neće ništa biti. Ključit će ova mašina. Pritisni dugme i ćao. Pritisni dugme i ćao. Pritisneš dugme i ćao, bolan. A pritisni. Šta će im biti životati? Šta im može biti? Pite, morao sam dublje sam svog generala. Ready for orders. At your command, Commander. We hunger for battle. I'm afraid we cannot.
Advance. We hope none will escape. Evo čadio tamo. U napad. Vidimo, bit će kao gusta partija, zato ćemo da ih držimo pod opsadom. Da vidimo. Ćemo rudnik da napravimo. Vidimo šta možemo ovdje da napravimo. Ready for battle. Ne znam i sam da li da ih napadnem sada sa ovom vojskom, što imam te dvije vojske, mislim da će biti dovoljne da se vrati grad pod našu kontrolu. For glory and honor. Napašćemo, šta Bog da. Još su veće šanse za nas, ali tu je negdje na polovina. Uvijek je lakše bilo braniti, sad nemaju neke jedinice za odbranu, kojih je većina jedinica tu za napad. Tako da mislim da će biti mnogo lakše da zauzmemo grad. Rain. Pada kiša. Sad ćemo malo jedinice da rasporedimo. Vidimo, suvo je vrijeme. Thessalian cavalry. Swift melee cavalry. Warriors of Macedon. We await your command. Archers. Pikemen! Thorax pikemen! Tu ćemo jedinice poredamo, tako, tu ćemo. Stavimo. Spears ready. Puštamo potez, puštamo borbu. Idemo lagano. Napad sa dvije strane. Enemy reinforcements approaching. Stiže mi pojačavanja dozgo sa sjevera. Evo čadio. Ovo gas sa strane. Miliša Hopland su dobri protiv konjice, ali ne mogu protiv moje konjice koja je udarila njih sa svih strana. Totalno smo ih okružili. Evo i ova druga vojska, nju ćemo da ubacujemo lagano prema gradu.
Da vidimo ovamo šta imamo. Da vidite kakve sam gubitke nanio samo s udarom svoje konjice. Od 160 vojnika kojih oni imaju u jedinici, ostali su na 96. To je strahovito udar konjice. Evo vam sada streljaši. Streljaši sam upustio u borbu. Opet sa konjicom vrtim, idemo opet sa konjicom, prava ćemo da dođemo sa leđa i sa strane gdje su najslabiji. Ne rastiramo i njihove plaćkare koje im izazivaju manje probleme, ali su suštinom jedini koji mogu da izazivaju bilo kakve probleme, to su njihovi ti plaćkari koji mogu da pucaju iz daljine. Ja vidim materijal smo kreću bijeg, shvataju da su okruženi i pucaju moral veoma lako. Sada je nove jedinice, ćemo da pošaljemo prema centru grada, a vidimo, razbježao se totalno, ostao su ovdje više kopec. Sada ne vjerujem da će i on nešto da se tu izbori mnogo. Stigla je ova nova konjica, sada imamo ogromnu konjicu, vidite 7 individualnih četa konjice. Kada će mi da posluže u ovoj borbi. Pogotovo da im priđem sa strane ili sa leđa. Moja prednost je bila zato što su njihove, vidimo, jedinice bile većinski na moru, znači na brodovima. I sada ja mogu bez nekih većih problema da zauzmem centar grada, ovu plazu ovdje i da postavim svoje jedinice u obrambeni položaj kao da ja bukvalno branim grad. Što je za mene odlično. Pogotovo u ovakvim situacijama ovo je odlično. Savršeno. Evo imam konjicu malo da pošaljemo na one jedinice koje se tek iskrcale iz brodova. Ajmo momčadije, brže to malo. Ulazite ovamo u centralni krug. Ajmo sa plaćkare. Onda stvarno imam preveliku konjicu, pogotovo njihove streljaške jedinice su veoma slabe protiv konjevnika. Nemaju bukvalno nikakve izglede za neku pobjedu. Očekuju ovi streljaše. Stvarno sačekati, oni se iskrcaju. Ajmo, se malo kore pričite. Udarne jedinice mi trebaju. I hopajte i poterajte te džavumine. Vi stojite vam ka centru grada. Ajmo čadi, ajmo konjice. Rušimo konjicu. Rušimo naše jedinice. Ajmo naprijed. Konjica, stvarno Makedonci imaju ekstra konjicu, odlična konjica. Mislim da je jedina bolja konjica je rimljanska konjica. Ali ova konjica je stvarno savršenstvo, pogotovo u ovakvim situacijama. Kada oni imaju dosta streljaških jedinica, gledajte kako bez problema smo ih potjerali i bez problema smo se sudarali sa njima. I u bliskoj borbi ih dobijamo bez problema. Iako su ono njihove
mislim, najbolje jedinice što postoje, ovi streljačke jedinice, njihove general, još tu kod njih general. Ali ne mogu on proti konjanika, to je najveća slabost svih streljaša. Konjica je za njih Ahilova peta. Vidim, ove smo ubacili u klasičan sandvič, još sada konjica ide. Oni misle da mogu nešto se izbore protiv mojih hoplajta, ali hoplajti su takve jedinice da služe isključivo da drže neprijateljske jedinice u mjestu. I ako su okruženi sa svih strana, oni će da stoje u svom mjestu, da brane tu poziciju. Evo vidite šta sam radio, totalno sam ih rasturio i sa konjicom, to je na klasičan sandvič. Ubacio sam ih u sandvič između mojih jedinica i nisu imali nikakvih izgleda. Ajmo ovamo šta imamo, znači tu imaju isto 4 konjanika. Koji su sad, i samo lagano tu počistite što imaju, ovdje imaju hoplajte. Tu je malo, prosto je malo veći problem za moje konjanike, ali tu nije ništa posebno, već poredamo ove streljaše. Da očekuju njihove hoplajte. Vidimo ovdje, bez problema sam uspio da savladam. Ovdje vidim samo da sam označio sve ove jedinice koje nisu konjice. Sam sad prije ovih označio da mogu ovi da mi priđu sa strane, a konjica će sa leđa. Ovdje vidim još jedne plaćkare, još već pucaju. Ova konjica ovdje da upadne, da mogu da im priđemo sa strane i sa leđa. Vidimo ovdje, bacimo svoje jedinice. Čak pikemanima nisam ih stavio da stave u falangu jer nema potrebe tu njihove obične jedinice, plaćkare, kopljanike. Možemo da ih savladamo bez nekih većih problema. Omorci, vi upadajte sa strane, sa leđa i isto svi. Samo vidiš. Vi se poredate gore. Tako da imate na leđima i vidite. Ovi poplajte. Ovo nisam gledao od nove vamo strelaše. Strelaš tu sam hoplajte stali ispred, a strelaši su mi bili u skirmish modu, znači pobjeli su na liniju. Ovo hoplajte isto većite, imaju isto tu sa strane. Ajmo, tu zaletite se. Ova konjica vamo na ove plaćkare, da imamo šta ovdje šalju. Ajmo tu. Samo sekunda, vraćam se ubrzo, idem tamo da pogledam šta je trebalo da se pogleda. Kad se vraćam nastavljam.
Ima nešto. Evo me, vratio sam se. Neki čips. Tu sam bez panike. Samo nešto provjeravam trenutno sada. Čim provjerim, vraćamo se u borbu. Tu sam. Nastavljamo sa borbom. Idemo konjicu ovamo. Sada ćemo povati sa konjicom da uništimo ove vamo jedinice sa leđa što su. To je s njima sa leđa mesa prida što su došli. Ne vidimo ovamo šta imamo. Ove strelačke jedinice nisu nikakvog značaja ovdje, jer ne mogu da gađaju od mojih jedinica jer su u bliskoj borbi. A vi momci napamtite tu, hoplajte sa leđa, juriš, samo juriš. I ovi koji su tu jedinice. Ide konjica je malo zapala za hoplajte, ajmo vi isto s leđa. Ima tu, picite momci. Ne morate biti tako pasivni da ima vam što se dešava. U svakom slučaju, borba je u velikom našem
toliko, ja vidim konjicu zaleđenu sam vidio, ovoga se nikada nagledati previše. The battle is The turning in battle our is turning favor. in our favor. Koliko ja znam od početka je bilo u našu korist i koliko ja znam od početka je tako za nas. Ajmo, pritisne sad momci, nema tu mnogo zezancije, sad juriš, idemo, generalski ove su mine koje veoma su važne. Znam da pomogu da vidite ovo da odmah, čim sam bacio, onaj se baca u bijeg. Ajmo momci, pritisnite te. Jedna grupa jedinica drži vas tri, mislim, nije smisla. Posle iđa, ajmo, pogledajte, šta radite to, šta se rotira? Dobro. Citizen cavalry! Spearman, znači nema nikakve tu streljaše. Da vidimo samo kako bitka izgleda gore iz gornje perspektive. Zanimljivo je, znači šalju vama jedinice jer nisu mogli sve da se iskrcaju na onaj tip gore na sjever. Ajmo sredite ove jedinice što još imaju ovdje u sredini. Da možemo se bakćemo sa nekim drugim stvarima. Ima dosta jedinica koje ja mislim uopšte nisu ni bile u borbi. Nije kakvog značaja, eto čisto brojna statistika. Najmoći vi ste jači sve imali tako u prsa. Tu smo ih vidio sve lijepo rastjerali. Ajmo tu, sredite, hopajte. I vi se isto vratite. Ajmo, samo vidiš. Sad će kojica da upadne. Evo čadio. Samo dari. Mnogo se bacaju bijeg. Sada mi je samo ostalo još da sve ove jedinice, vidimo ovdje s nekoćkicu koja je Mercenary Amazon Riders. Ajde neko ali kidaj tako. Ajde ti ćeš slijedati. At speed! Double time! Macedonians, ready! And charge! Orders! A quick march! Right forward! Melee cavalry ready! Engage! Spearman! In service! Evo konjica tu stoje bez problema da ih sredi. Amazonke ne vrijedi vam ništa. Da imamo šta još imamo. Steppe Spearman. On će vjerojatno dole da se iskrca jer ne postoji druga lokacija na mapi gdje mogu da se iskrca, a tu ću da napravimo doček. Sve streljaše ćemo ovamo da prebacimo. Streljaši tu da imaju veliki utjecaj. Pokušat ću dok su u brodovima da ishidam i dok su i dok izlaze, dok iskaču iz brodova ću tako pokušati da ih smaknem. Gledam da li nemaju gdje možda mogućnost da se iskrca, ali stvarno nemaju nigdje više. Jedino je ova dole zemlja još preostala pogodno za iskrcavanje, tako da ćemo tu da stavimo sve naše jedinice i lijepo da ih dočekamo. Ljudski, domaćinski, kako dolikuje, kako trebuje. Sada poredamo ovdje naše streljaše. Izbacimo ih iz skirmish moda da ne bi bježali u slučaju kada se približe previše
ove neprijateljske jedinice. Vidimo, tu su pod žestokom su paljbom. Pikeman je ubacio tu malo da ne napravim pometnju. 160, evo baš me zanima sada ovo 160 ovih jedinica ima, a sada ajmo, op, 100, 190, 70, nema ih, više ih nema. To je taj fokus sa streljašima, mogu čuda da naprave, pogotovo ovi pravi streljaši, ne mislim na praćkare i na ove kopljanike. Kopljanici su u svakom slučaju odlični, čak mogu da kažem da su peltasci, dželmeni odlične jedinice, ali oni imaju manji domet nego praćkari i streljaši. Peltasci predstavljaju ogromne probleme za njihove, ne znam, nije oklopljene jedinice tipa hoplite, ili ne znam ja, ovako su dobro i oni naoružani, mogu i u prsa se bore, okretni su, brzi su, imaju opet određenu količinu armora, nisu, ne znam, previše oklopljeni, ali u svakom slučaju su odlični. Tako da ti peltasci, oni predstavljaju veliku prijetnju, pogotovo kada ih podcijenite. Oni nemaju domet, ali ako priđu neprijatelju sa leđa, sa strane mogu znatno veće štete da naprave nego streljaši i praćkari, to je 100% definitivno tako. Jer imaju veći damage i koplje, samo koplje jače nego praćka ili nego ne znam ja strela. Ali što se tiče opet tih streljaša, ukoliko lijepo ih ispanirate, streljaši mogu zlo da načine zato što imaju veliki, ogroman domet. Ogroman domet, njihove strijele su preciznije nego kamenje od ovih praćkara. Tako da to isto zna čuti da naprave. Eto, praćkare koristim od početka zato što su bukvalno najjeftinije jedinice i to su prve jedinice streljačke koje može da se pravi. I to preporučujem svima, ukoliko želite malo da imate efikasnost, to je ona efikasnost što se cost efficiency, koliko koštaju, toliko ih možete iskoristiti, a njih možete baš da iskoristite, a vrlo su jeftini. Tako da u svakom slučaju trebate praviti ovih streljaša i praćkara što više. Uvijek imate tu mogućnost da ih pravite, a samim tim ne morate specijalno da se opredijelite striktno samo za te streljaške jedinice, da pravite barake, koji što su ovdje, ne znam kako se zovu, za te streljaške jedinice, već možete bukvalno iz onih prvih baraka da ih pravite i to u suštini vam daje malu fleksibilnost vašoj vojsci, jer uvijek je dobro vojska da bude malo bolje izbalansirana, da ima određenu grupu tih streljaških jedinica, malo konjice i da ima veliku udarnu snagu ovih pješadinskih jedinica. Sada sve to zavisi opet koju fakciju vi igrate i šta više volite, tipa Spartanci sami znate nisu imali nešto fleksibilne, oni uopšte nisu ovako fleksibilni, nisu imali ovih neki izbor većih streljaških jedinica, nisu imali izbor konjice nikako, znači nisu imali bukvalno ništa, ali su imali zato jaku pješadinsku jedinicu, ali to ne može znači da, zato morate da imate poseban taktiku i za te vrste borbe i za druge vrste borbe. Konjica zna da predstavlja ogroman problem. Streljaške jedinice je ogroman problem kada igrate sa Spartancima, sa nekim takvim frakcijama koje nemaju countermeasures, kao te mjere protiv njih. Zato što te jedinice su spore, a streljaške jedinice su brze i one mogu da pucaju na njih, i ne mogu da im stižu tako ko prilaze, oni pucaju, nanose im konstantan štet, oni ne mogu da ih uhvate, zato što su streljaške jedinice lako oklopljene i brže su, a ove su teže oklopljene i sporije su logično i ne mogu da ih ganje, ne mogu da se porede sa njima, a ovi ih mogu iz daljine da gađaju. Tako da u svakom slučaju trebate malo povesti računa o cijelom balansu tih jedinica, jer stvarno ne koštaju previše ovih praćkare, možete lijepo da iskoristite, pogotovo vidite kao što sam ja radio, pravio sam, evo, završi se borba, dok ja pričam borbu rastura, ali nije bilo nekih tu mnogo komentara, tu sam samo fokusirao sa svojim streljašima i to je to da završi se priča. Kao što sam ja pravio, znači ako imate neki veliki region,
veliku provinciju tipa od 4 grada, ali možda nekad od 3, ali najidealnije je bilo od 4 grada. U jednom gradu napravite baraku za pješadinske jedinice, a u drugom gradu napravite baraku vamo za neke pomoć za jedinice tipa streljaša ili ne znam ja šta. Tako da sa jednom vojskom možete pravite, tako da sa jednim generalom možete tu da regrutujete obje vrste od najboljih jedinica što imate po izboru. To je najbolja vojska, idealna za bilo kakav napad, odbran, ne znam ja šta, znači totalno izbalansirana. Tako da uvijek imajte to na umu i to u vidu, ali ukoliko ste više ukoliko je ekonomija malo na popustu, niste toliko ekonomski razvijeni ili možda ste bili pod nekim konstantnim napadima, nemate više vremena za bakćanje i da eksperimentišete šta ćete, uvijek morate imati jednu baraku i ostalo sve ekonomske zgrade dok malo ne stanete na noge ili dok ne osvojite tuđe gradove da tu napravite. U suštini to je bilo to. To je bilo to za ovu epizodu. Opet da naglasim, nema više šta da se priča, bit će još ovih epizoda, bit će Makedoncima, ćemo nastaviti zanimljiva fakcija, ali jedino što ja želim što nisam išao s njima na Legendary težina, ali eto, probat ćemo sljedećim, možda nekim budućnosti playthroughama za godinu dana, ako opet bude Makedonce uzeo da igram, pa možda tad budu na Legendary. Ovako, završit ćemo kampanju, pokušat ćemo da završimo, ali ja mislim da ćemo završiti. Tako da, to bilo to u ovom epizodi, u svakom slučaju hvala vam na gledanju i čujemo se, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Ready for orders. Commander, you there, get to work. Commander, we take this! Our advance has been halted. Let them cower like cattle die!